lokho ukuthi futhi ifowamo lo wayevele eshaya imali ephezulu mabexoxa cha into engekho ngena kwethu ngicela ukulungisa lokho ngikayine cha ufowamo lo mfowethu ne mfowethu onke amaqiniso futhi ne wayefike nikhulume naye nivumelane njengoba nje mhlawumbe ngihlehle ngibuyele back to evumelane nomfowethu umqomeni umfowethu umqomeni mina ngangikhona phela mina ngirathe handman efowamo mina e-studio mina yimi ngangikhona siyolanda imali into asingini lapha yimi ngangikhona nanithune no Gearbox cha angazi ngihamba no Gearbox ngihamba no Bengmuzi mina Gearbox uthi wayikhona mfethu sisacela ukusho mfethu ne from Sibuyele studio futhi kwayani ufowamo lo futhi bakhuluma bonke ne team kaMgqumeni bavumelana ngilokho abavumelana ngakho so kodwa but base sihamba futhi sosebenza futhi ne ngikhona mina and umfoka kaMgqumeni wamthatha ekeze futhi kathatha vele wayezomfaka vele ingoma zehawu because wayivula ingoma zehawu uyazi umfoka lo ngoba unomqondo ne wathi ngicela ujambe le yima ngihleli phansi mina umqhumeni efuna umfaka ingoma zehawu yes kakhulu ngicela ukusho lokho futhi ne so ke ngokuthi umfoka lo futhi ne wayikhalpheka kabi ethi awujambe le yabo le ngoma nje ethi izulu yaduma yazi manje wathi sicela ungena kule wayisholo yena uthi ngicela ungena kule wafika wangena kulo ngoba ucathi ingoma zabo 3 yes yima ngikhona futhi studio so ke kodwa futhi kulungile mangabe nabanye babekhona angazi mhlawumbe phela ababehamba ngokomoya ngazi futhi ya spiritual yabafuna ngoba phela emhlabeni yazi lo mhlaba lo usaba nje ibazo wayevele akhulume cha indidane yafika okhona cha futhi ne bafo hayi uthi yafika fowamo saseshowini standard vele cha iyakhuluma vele lokho kuliqiniso lokho la icela ukuthi isebenze nomfowamo kodwa umfowamo lo izathu zona yizo lezo vele ukuthi wabuka ukuthi akadlali isiginci ovela wayekholela esigincini umfowamo so ke yes not ukuthi wamchitha kabi ngokuthi akafuna ukusebenza naye phela nje wayethatha ebuka isimo ngoba nakho ukuthi wasezomqomeni hayi nakho mhlawumbe wayengafuni sezomqomeni wakwasiphoqa encha wakubona kwakho wabothi mhlawumbe umuntu engasenza naye kulo bonke abantu laba ababefakile ama request kuyiqiniso ukuthi waqala wanqaba kumqomeni akaza nqaba ngathi waqala wanqaba ngicela ukusho lokho futhi ne akaza anqabe ngoba ama request ngisho mebheka obabushwi kanjalo wabuka ukuthi hayi nanga umuntu engasebenza naye akaza anqabe bavumelana so ke babevumelana ukuze kwenziwa zonke lezi ngoma lezi ukuze ke indaba shuthi isiyonakala mase isingenelwe inkampani yaGalo eseyenza ivideo igalo ke engafuni artist layo ifuna ukuthi ama right artist layo isinkampani yes and futhi ingakuthi ukubeke ngicikisela abalandeli abafana bakaMolo bangempela mfethu ne basungulwa laba kuqala olabo kuqala awukuphi kulabo kuqala sikuboni phela okay tshela abafana baMolo malaka kulabo ababenziwa uNtasinga uyena angithi ilapho phela mfethu ne engezwe ukuqoqoziseka khona manje ngathi mina ayi ngoba la kuyakoqozisa mfethu yonke into yakhona nje iskingi zakhona zikhala ngathi inyozi kuzibhesi ungathi umuntu wakhona wayedlala ephethwe isitoilet hey ngabuka athi cha mina la ngeke ngikhona ukwazi ukuthi ngibe ingxenye kade ungekho nestudio weqembu leni phela mfethu akithi bafo ngangekho because umfowethu wasuka wathola istudio lapha kuthiwa kwaSibiya noma very nice naye akasekho lo baba lo wedlala ibass bazoqoqozisa mfethu neseqhamusa kuthiwa kimi nakho angilalele bese ngihamba ngiyoshutha hawu so mina mfethu lapho futhi nami ngihambela buya abalandeli kimi bekhala abalandeli bethi abalandeli naye abamkhize igenge la ibulala igama iJive idakiwe ma stage phatha utshwala and ukuphi namkhize nali igama lifa liqhawe phela igama lafana baMolo lasho uBengmuzi igama leqhawe le asinika lona thina njengabafana bakaMolo ethi singabafana bakaMolo so ke uthi wena wafonela kanti ulapha semtheni lutho ukufika so ke futhi konke lokho ngikuzwile bafone ngasho ukuthi mina amanga madoda amanga yazi emhlabeni amanga maye khona futhi uvitene nawe ugcine ungasazi ukuthi manje lento uzoyimisa kanjani because futhi ne ngeke mfethu uthi uyafonela MTN ngithi ngiyeza ngaye ngasho kuba ngithi ngiyeza because mina ngagcina sihlanga sine meeting lapha kwa 28 studio kwakhehla ngizoyi
ukukhipha nje kulento ukuthi cha mina ngeke ngibe ingxenye yento mangabe sifuna ukuthi siqhubekeni sisenzeni abafana bamolo asithole i-studio time ey'tudio ey'nkulu efana no downtown nako Yani noma i-studio 12 yabona sizokwazi ukuthi noma sixhuga bona ukuthi iqhawa lisekho kodwa ngoba kukhona umfowethu ofana nobani naye uGearbox oyena yabona uGearbox ne uBhekumuzi wamkhanda ngicela ukutshela izwi wamkhanda mfowethu ngoba mfowethu ngeke umuntu akufake athi evoicini yakhe ecula njengalomuntu lona ulingisa ubhede uzugcina uhlale bese uhlale bese idonsa ivoice yakhe uPerformer lo wayidonsa ivoice yakhe esebocha usengcono manje usehleli la wayidonsa ivoice umuntu lo futhi wamkhanda wambumba wayitshethi ne umuntu osala emeli legacy yakhe kodwa ngibhlungu manje mangibuka the way umfowethu I destroy ngakhona wayiqeda ilegacy kaMfowamolo ngoba kusesele no Gearbox naye futhi Gearbox khona naye lo lokho ekoquzisa ngawo nawo awuboni ukuthi uyakuphi yena lo Gearbox wakhona lo so mfowethu ke but anginankinga nalokho intasi but mfowethu nami mfowethu ngeke ngaphila kabuhlungu ngoba kwathiwa bathi basizobuya sele 2 sele mina nalomfana lo wasindayo so ke nami ngathi ngisengisabela impilo yami ngoba angazi yabona futhi ngakho futhi into bokuzikhulwa ngapha la ngapha kodwa angazi futhi ngithathe ngifocus ngithi mina ngenze kube awu Gearbox negeke ngisenza nawo angazi futhi ngicabanga lokho kodwa ngimangele mina methi yena ema ngisho ko North ema bambona abantu yabona nje umuntu mayephethe ukuxova abantu eindlebe zabantu usho noma yini vele so mfethu angikaze mina ngacabangela ngayo lakhe side because mina mfethu lomjide noma uthiwa mfethu ke sihlukene naye uGearbox kodwa angikaze ngacabanga ukuthi mayiqhamuka mina ngifuna ngibaleke noma ngifuna ngenze angindaba nozahlangana ngo12 ebusuku noma sahlangana nini noma thiwa silala ndawonye ayikho ngoba angina stress naye kodwa bathiyele ngiyabona unenkinga enkulu engayazi ukuthi mina yini le engaka mhlawumbe eyamhlala enhlizweni yakhe eyaba yichashaza enhlizweni yakhe uhlaba uMfowamolo mhlawumbe wangibeka la nama ngisho uMfowamolo ukuthi angibeke uMfowamolo wabona ukuthi nanga umuntu engambeka la lo ngambeka la wasibeka ngokuhlwahlwana kwethu njengoba sisebenza naye usengasebenza leni la mfethu ngisengasebenza naye cha mina ngayothi noma kuthiwa sesisele sibabili ezweni ongaphesheya ngeke mina ngeke abe umakhelwane wami ngicela ukusho lokho nje ngokuthi mfethu ngizwila ngithi bafo ngithwalile umzima so ke bathi isifundo kanti ulinda ufika nawe mfethu ne ulinda mfethu amajida mfethu ulinda ufika nami ngana kwethu mfethu uyangena uMfowamolo so ke mfethu ke masefika ulinda ngoba ngichaza mfethu ke uMfowamolo naye amukela ngendlela futhi abona ukuthi noma yena kwaba nakho phela uMfowamolo sensitive kade ngishilo wayibuye ngathi kusami ish and futhi especially lesikhathi zivela abantu bebala mfethu kwakuba nakho ukuthi bakithi kube ngathi manje umuntu uzohlukumezeka yabo kanjani kodwa mfethu ke ngokuthi ke uMfowamolo ebona ngathi mina hayi lo uhlukile mfethu lo umjida lo futhi uzoba yilento esifunayo ngoba phela mfethu ne kumele mfethu i-team uMfowamolo mfethu ibabe yabona i-striker zibe ningi i-striker masishaje sithi manje siyaphuma i-striker phume nje ukuthi ngqi yabona so ke mfethu ke mina ke mfethu kulami side umfowethu lo ngoba uye sasikanjena mfethu usibusiso yes hayi uhlaba abanye sasingekho nje kodwa but yena nje ukuthi vele ngoba bengichaza ukuthi Facebook uyakude naye yabona so mfethu ke mfethu mina ngimase ngiyabuka ukuthi no yazi la ngiyabona ngoba iqiso lihlala ongilibeke iqiso lemsula mhlawumbe ilapho mhlawumbe okwasuka khona mhlawumbe ugxobeka kumuntu wenhliziyo noma mhlawumbe ichashaza lapha lahlala kumuntu enhlizweni because mina mfethu ne umfowethu lo waye manginganjela mina ngasondisa ulinda eduze wami yazi ulinda ngimsondeza ngathi eduze wami ngimsondeza mfethu uhlukile kuthina maso sezizinto ne yena simvayela ngaphandle sibe si-team sonke ngabuka uzobuye ngathi manje siyambandlulula thina ngoba thina siphila ngokuthi yena umuntu webala kanti umuntu webala la bethe emhlabeni akumele abandlulule akumele ukuthi kukhulunywe noma ongjani ngayo noma ukubi ngayo but mina mfethu ke umfowethu lo ngibona umfowethu lo usibisa ukuthi mangabe yonke into ngithi mhlawumbe siyadansa beshala uncoma mina bizela spire lesikhathi spire ayishaya spire awu ngithi mina ungani driver sonke la
and futhi lo uMlindosi ne futhi ngendlela adansa ngakhona nami ngabe uthi lento idansa ngempela le striker ngempela lesi ifana ukuthi fethu ne njengoba ubona ama move la ama-chant ukuthi umaster ufundisa i-studio sakhe ne sizigcina simhlula mina ngicela ukusho lokho uMlindosi ne ngambona uMlindosi ujive uhlula mina umuntu engimfundisa choreography yes ngokuthi fethu na unomzimba wakhe naye anawo fethu yabona so mfethu kodwa manje umfethu lo umfoka Mtshali ngibeke isethu akangaba muhle waqala futhi waba muncu kusihle fethu ne kodwa mina fethu ngithi hayi mina ke lo mfethu lo naye ukhona ukuthi basala ngisoleza lokuthi naye abone afeel ukuthi si team sisekhaya sonke kungabe ukuthi siyambadlulula so ke kwaba nakho ukuthi mase ngithuka sengihlehla ngibuka ukuthi kahle yini lento eyasusa yonke lenyakanyaka yini le yabo kwaba lechashaza labo ukuthi ngaso leza lo mhlawumbe uthi mina yena mhlawumbe sengiyamshiftela emumva kanti lutho kwangenjalo mina mfethu ngangizama ukuthi unayo umfuthu lo afile ayithola ukuthi yonke into yakhe nayo futhi ucovered usekhaya siyamthanda siyiteam siyasebenzana ngoba umuntu ohlukile kuthina ngebala uselapho fethu awusichazele ngalensizwa yakoMolo ayinjani lo umuntu loya isebenza kanjani mina fethu engakusho mina kwami side fethu uFokamolo wayesebenza fethu truthfully eqondile straight ngana kwethu and futhi engazwani nento ebhedayo and futhi emhlonipha omunye umuntu and futhi umncane umdala kufana ukuthi noma abe uluhlanya uFokamolo wehlombe nje futhi umuntu ophatha ama plastic noma umuntu ophatha futhi ubola futhi kodwa futhi emlayela futhi mayikhuluma wayengasho ukuthi lo muntu lona nangu awuthi ngivaliwe indlami this what so futhi umuntu futhi lo owayeqonde ngendlela futhi iqiniso futhi elithanda linje iqiniso and futhi noma abe wena ke awuphili naye iqiniso wawuzophila phela ngoba wengeke kodwa wayezokubeka la akubekela noma into ayibheke ngesaksa angayibheki ngemanje alibheke ukuthi yabona ngoba washo ebebabheke ukuthi ayabaficha kula kodwa wathi kimi hey lo usibuso lo wathi lo waze emkhathi lo onamadletshana lo ayi lo muntu wabanjwa ziginci lo muntu lo lo muntu lona yabona ube iginci ube umculo awungenanga lo muntu ngabe sensitive lo muntu hey futhi ngithuke mina ngiqala mina ngithi mina hawu fethu ngithi mina kodwa ngibuye ngithi hayi kodwa ngithi mina hayi Fokamolo hayi futhi ngisebenza nje mina ngiyazi futhi ngisebenza vele futhi ubudlelwano bami vele naye futhi uGearbox ne hayi fethu ne cishe bufane nobuka mfethu umgqomeni nomtshengiseni sasitshela yonke into fethu ne cela lokhu ukuveza fethu sasiphila fethu ayi futhi mathuwa mhlawumbe angikhulume ngobudlelwano bami naye mhlawumbe singafuna usithole mhlawumbe elilanga sikhulume mhlawumbe futhi mhlawumbe nje fethu ngala kwethu mhlawumbe nje ngicogama le kakhulu fethu ne and futhi namanje futhi ukugcwama fethu ne hayi bakhona bona abantu nabo amagcoma endlela yabo kodwa hayi mina fethu ngilokhu nje ngisamthwese yona indondo yokuthi namanje futhi sayidlela amahlanga yabona so ke fethu ke naye dalwa nanokuphiwa kwakhe isiphuko sakhe siphiwe mazweni ngoba lo muntu futhi ukuhamba nje kwakhe bukodwa nje kwakuvele kuyinkinga ungahamba ugqokeni ehamba nje fethu uNkulunkulu ngendlela ambeka ngakhona amakha ngakhona isiqu sakhe nawo motivation ukuthi uNkulunkulu way create something vele ezoba different emhlabeni njengoba kuze kube manje futhi akekho umculo vele ke shame oyoshaya ipenje oFokamolo ngathi uchaka lapha noma hayi lapha fethu nje ubani bayithe lapha fethu ne wangekho ipretendence le abacula abanayo ngoba ukuhleke nomuntu kodwa uhlekela la uhleki la yampretend